Lap ke HANM East Khasi Hills ya ki dukan thot tim hapolo bat kim biang ki kot kisla kum ka license counter bat kim ju renew ya ka license kum bal batha bat pentip da ka sales tax bat bun ki dukan habala yo jing tip bawan khanra ka seng ki tu ki try dukan basyong kila phet bat e ring hang ya ki dukan लाइसेंस है jadi प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में समझिए ना आप बलित हो गया नंबर लाइसेंस ini itu barang review jalannya sonangnya kayak kamera में kita tirbuk original तो tidak malik try layo ketua level license level license lah kuma claim your level license na kha hani itu ada yang em dah kan am kha ya kata ni ya mix kade bandon gitu no level lapun kan naik boleh kita semua level license kita boleh em khangre ka dukan jo phai namar ba pidon license hari ko ero ki penia daga ko bam de wo penia ki ko duplicate kata arau ni mapna e bisa papi apply na ko boleh sama update hai ba 100% Iwan dua menit depan di mana? Di depan tu naik tu. Bukan di depan kalau saya. Lima, buat ini nak bukan lagi harga ya. Bukan lagi nak. Jadi tak nak saja. Kita kesini dengan kita seni kesini. Lawan ini Iwan Jiren ini di bukan nomor dua terikir kautan mau. Makai syukur Allah tu guna guna di bukan apa ya dia betul bukan nomor di nanti license number dia bun balakut la invalid di claim renew nata don di bomdon kita di license number nanti itu bomdon license number ini nak kena kasih la khang no itu tak hadin undala pembiang ikut lah misal tak itu bagian ini but kau itu sebelum orang dah ini limbat jenggo ya ini di kirkautar ini di bukan nomor deh bun ha dilap jengin tak kasih kendi itu hang no mar lagi di buat itu long bu ai ni berkawin ni long barat ini boleh lesen ni don nak di buat sanjut juga por di dua jenis ini nak bun ba di bomdon di boleh lesen dia nak yang jenis kasih la ai for itu di ban pembiang nomor dor dan punta la rangiwan dia kasih hilap misalnya ada kuih 4 jam bat ni maham ro itu dukan di bat pembiang ni Islam biang bat tunjuk ro di level license baru